Mbukeli, u-2022 simchove bowafika la. Unenkumbulo ezihle nezimbi. Nayena kunjalo-ke emahlelweni obenawe ekuthumeni komnyaka lo, thokozela lokho okwazile ukukwenza. Uthi lapho ungakakhoni ukukwenza, urage nakho ngomnyaka zako. Into eqhakathekileko-ke ukuthi uzinikele umoya wokuzikhuthaza ukuthi nyaka uvela ngizokhona. Nginifisela uChristmas omuhle ozele ithando nethabo. Umuthi onothudlula yonke ngewethando. Akuphephethe umoya wethando kizo zonke indawo la ningakhona njengoba nakunguChristmas nje. Akube maqebelengwana, umoso, mehliso ijuzi, umuntu ukuzitsheja, akube ngiChristmas omuhle nozele ithabo.